Turahaguruka imbere y'Imana, tutasimama mbele ya Mungu, dusome igitabo cy'Abakorinto wa kabiri, tusome kitabu cha Wakorintho wa pili ibice 15. sura ya 15. Basomera bahere ku murongo Wasomaji waanze mstari uriya murongo wa 40. ile mstari wa 40. kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo, n'ubw'iyo mu isi nabwo buri ukwabwo. Ubwiza bw'izuba buri ukwabwo, n'ubwiza bw'ukwezi buri ukwabwo, n'ubwiza bw'inyenyeri buri ukwabwo, kuko inyenyeri imwe itanganya ubwiza n'indi nyenyeri. No ku zuba n'abapfuye, no kuzuka kw'abapfuye niko kuri. Umubiri ubibwa ari uwo kubora, ukazazurwa ari uwo kutabora. Ubibwa ufite igisuzuguriro, ukazazurwa ufite ubwiza, ufite ubwiza. Ubibwa utagira intege, ukazazurwa ufite imbaraga. Ubibwa ari umubiri wa kavukire, ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri wa kavukire, hariho n'umwuka. Uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Amen. Frere John asema, Ndugu John atangaza hapo. Wacyubahiro tugereranyije n'umurimo utangaza wadukoreye, dufite ibyishimo birenze, kuko iki cyumweru cyose iyo ushaka tuba twarageze aho gucecekera, ariko kubona duhumeka umwuka w'abazima, tukarambura amaboko bigakunda, tugatera intambwe bikemera, turahagaze nabyo birakunze, abarwayi barabakijije, abafite ibibazo barabirangije. Imana twizeye si ikigirwamana, ahubwo ni Imana ikemura ibibazo. Niyo mpamvu tuyihaye amashyi. Twagize ngo ubwo byanditswe ngo muzababera kuko nanjye ndi uwera, ijambo ryawe rirera, ijambo ryawe riruta aba bateranye. Nta muntu n'umwe wazamura urutugu hejuru y'ijambo, nubwo yaba ukomeye cyangwa se woroheje, ahubwo ijambo ryawe rivuze twese duca bugufi, kandi n'iryo jambo hararema, ijambo ryawe rirarema, kuko n'ibyaremwe nabyo n'abamarayika bagiraga amatsiko yo kureba ibyo Imana yarema ku wa mbere, ku wa kabiri bagakoma amashyi, ku wa gatatu bagakoma amashyi, Imana yaremye bagakoma amashyi. Hanyuma Uwiteka abonye byose ko ari byiza, abona kurema umuntu. Imana irema, yaremejeje ijambo, turahagaze, niyo Mana itureme. Umuntu wese ukeneye kuremwa, ukeneye gutera intambwe muri uyu mugoroba, ijambo rikisomwa nahabwe intambwe. Wemera amakosa yanjye n'abene data n'abashiki banjye, nk'uko umuntu afata umwana w'umwana akawuhamba kure aho atazabona, Uwiteka Imana abihamba kure n'izina rya Yesu Kristo. Uhamagara amaraso ahumana umukozi, ahumana n'abaririmbyi, ahumana n'abagabo, ahumana n'abagore, uwateranye wese dukeneye kugaragara. Tuzi ko
uri Imana iterana n'abatambyi. Niyo mpamvu imitima yacu tuyiguhaye, n'ubugingo bwacu turabuguhaye, n'imyuka turayiguhaye, kuko byanditswe ngo imyuka, imibiri n'ubugingo birarindwe, uwo munsi bitazabaho umugayo. Niyo mpamvu imibiri yacu tuyereje Imana, n'imyuka yacu tuyereje Imana, n'akanwa kacu tuyereje Imana, mu izina rya Yesu Kristo. Ufite intege nke akaba ari gukora mu byo kurya ariko ameze nk'ukwikurura, akaba akeneye imbaraga, musabe apeti mu izina rya Yesu Kristo. Ufite ibibazo yasize mu rugo bikaba byatuma tumva ijambo, Imana ibikemure. Urwaye mu mutwe, urwaye mu nda, akaba ataka cyane, kubwira ijambo, Imana imukize. Kari umwuka wera, ijambo rimaze gusoma tuvaniremo ibyo kurya, kugira ngo muhereze umugisha n'abaturage baho umugisha, tubisaba Imana mu izina rya Yesu Kristo. tubasha kwicara. Naweza uketi. Tubasubije nanone mu izina rya Yesu Kristo. Tunasalimu katika jina la Yesu Kristo. Tubasubije mu izina rya Yesu Kristo. Tunasalimu katika jina la Yesu Kristo. Imana yongeye kwemera yuko uyu munsi twongera kugaruka. Mungu anakubali siku leo turudie tena. Iyo Mana ibidukoreye nihabwa Wale icyubahiro. Mungu atendea hayo, jina lake lipewe sifa. Njye nawe dufite amashimwe ku Mimi mitima. nawe tunashukuru ndani ya moyo. Imitima yacu iranezerewe, Mioyo yetu inafurahi. imitima yacu irishimye Mioyo yetu inafurahi. kuko Uwiteka aduhaye uyu munsi, Kwa kuwa Bwana ametupatia siku ya leo. kandi si ibyo gusa, Tena si vile tu. akaba atuzanye n'imbere ye Anatuleta mbele yake. kugira ngo agire icyo yatubwira. Kusudi atuambie kitu. Ibidukoreye nihabwa icyubahiro. Atendea hayo apewe sifa katika jina la Yesu Kristo. Reka duhamagare mwene data John Acha ahaguruke tumuite ndugu John aweze kusimama. adusomere hariya kuri 47, Tusomee pale 47. amanuka ageze epfo kuri 50. Ashuke hata 50. hariya tumaze gusoma. Pale tumisha soma. Abakorinto wa kabiri, Korinto wa pili. Korinto Korinto. ba mbere ibice bitanu, Korinto wa kwanza. 14 Sura ya 14. umurongo wa 47 Mstari wa 40 kugeza kwa 7 hadi 50. Yego ni Abakorinto wa mbere. Wakorinto wa kwanza. Abakorinto wa kabiri, Wakorinto wa pili. ba kabiri. Wakorinto wa pili. Yeah. Ibice 15. Sinzi niba Bibiliya zacu zose ziri guhura. Amen. Yego. Iyo mikrofone ntabwo iri Ile kuvuga. microphone aiseme. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka, ari ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Nk'uko ubutaka ari, niko n'ab'ubutaka bandi bari, kandi nk'uko uw'ijuru ari, niko n'ab'ijuru bandi bari. Kandi nk'uko twambaye ishusho y'ubutaka, niko tuzambara n'ishusho yo mu ijuru. Nuko bene data, icyo mvuga ni iki: yuko abafite umubiri n'amaraso gusa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibihora bitabasha kuragwa ibikabora. Amen. Rekera Imana umugisha. Mungu akubariki. Aya magambo ni amagambo meza, Ndio haya ni matamu. ni amagambo tugiye kuganira muri uyu mugoroba. Tunataka kuzungumza jioni ya leo. Nanone tugiye kugaruka igice cya Sasa kabiri, tunataka kurudia kwa kipindi ya pili. aho abandi bita atitu Wengine wanaita kipindi ya ya pili cya kiganiro twari turiho, ya ile mazungumzo tulikuwa turi kumva uruhererekane tukisikia mlolongo ufite inkomoko. iko na msingi. Twaganiriyeho ku cyumweru cyashize. Tuzungumza juma iliyopita. Imana iduha n'umugisha twese, Mungu atubariki sote. kandi
kandi imanukize arihituganira tena yeye ashuke kwa kutuzungumzia, nikuganiza nanjye inganiriza. akikuzungumzia na mimi anizungumzia. Amen. Amen. Nukuri twumvise aya magambo. Kweli tunasikia maneno haya, Nta magambo ari kuvuga ku bantu babiri, ni maneno yanasema kwa watu wawili, amagambo meza cyane. maneno matamu sana. Aho niho turakura ikigwa cyacu Pale ndipo tutatoka masomo yetu ya siku ya leo. Twumvise yuko hari abantu babiri. Tunasikia kuna watu wawili. Uwa mbere hari ingorane yateje, Wa kwanza alileta tatizo, uwa kabiri nawe aza hari icyiza aje. wa pili naye anakuja kuna kizuri atafanya. Mwabyumvise? Unabisikiliza? Hari Adamu wa mbere, Kuna Adamu wa kwanza. uriye Adamu wa mbere, Ule Adamu wa kwanza kugeza uyu munsi fika siku ya leo niwe uri gutuma abantu bajya gushyingura. yeye anasababisha watu wanaenda kuzika. Amen. Amen. Kuri Adamu wa mbere, Adamu wa kwanza, iyo ubona abantu bari kurwana, wana watu wanagombana, aho niho byahereye. wale ndipo vilianzia. Kuri Adamu wa mbere, Adamu wa kwanza, iyo ubona ingorane zose wana zihari tatizo zote zinakuwa uyu munsi, ziko siku ya leo, aho niho wale byatangiye. ndipo mwanzo. Amen. Amen. Iyo bishirira aho ngaho, Bikiishia pale, je nawe tuba turiye mimi na wewe tungekuwa wapi? kuri Adamu wa mbere. Kwa Adamu wa kwanza, Iyo urugendo rurangirira aho safari ngaho, ikiishia pale, je nawe tuba turiye. mimi na wewe tungekuwa wapi? Turashima Imana, Tunamshukuru Mungu, dufite ishimwe ku tuko mutima. na shukrani ndani ya moyo. Sinzi niba nawe uri Kama kubitekereza unavyoanzia, ukishima mu na mutima. furaha ndani ya moyo. Ntibyagarukiye aho ngaho, Angalia hapo, habonetse undi Adamu wa kabiri. ulipatikana Adamu wa pili. Ese murishimye Kweli kuko Adamu wa una kabiri? furaha juu ya Adamu wa pili? Amen. Amen. Ninde waba wishimye, Ni nani anayefurahi? wanezererwe Afurahie Adamu wa kabiri? Adamu wa pili. Adamu wa mbere Adamu wa kwanza ni utuma abantu bakubitana. niye naanza watu wanapigana. Adamu wa mbere Adamu wa kwanza baramubwiye bati, walimwambia eti kubera ukoze ibi ngibi unafanya nakufa utakufa. no gupfa uzapfa. Amen. Amen. Kubera ukoze iki cyaha, Unafanya hii dhambi, abadamu muzajya mubyara mubaba. wamama watazaa kwa uchungu. Biragenda biva kuri Vinaenda Adamu wa kutoka kwa Adamu wa mbere kwanza, n'uyu munsi na sasa nta mubyeyi ubyara ari guseka. hakuna mzazi mwenye anazaa kucheka. Uri kumva? Mnavisikiliza? Noneho tugeze kuri Adamu wa Sasa kabiri, tunafika kwa Adamu wa pili, aravuga ati, anasema eti reka Damiye guheranwa na Adamu. acha ndugu Damiye asishinde kwa Reka huzuni. Damiye kuguma nka uriya muhangayiko. Acha asishinde mwa ile huzuni. Reka Damiye ye kuguma apfa Acha gusa. ndugu asiendelee kufa tu. Ahubwo reka nze ndi Adamu wa kabiri. Acha nikuje nikuwa Adamu wa pili. Araza Anakuja, aca mu nzira zigoye, anakata munjia inacho. Amen. Amen. aca mu nzira Anapita zinzitane munjia inachosha. kugira ngo ashake nde, Sote atafute nani? ashake njye. Atafute mimi na wewe. Adamu wa kabiri Adamu wa pili alifanya vizuri. niwe utumye tugira umunezero Naje njye tunakuwa nawe, na furaha mimi na wewe. niwe utumye akanyamuneza ufite njye nawe. mimi na wewe. Uyu munsi Siku ya gahara leo Adamu wa mbere Adamu wa kwanza yari umubabaro, alikuwa wa huzuni. nta byishimo byari Alikuwa bihari. na furaha ilikuwa Akimara gucumura, kisha kuasi. intare yamwubahaga Simba ilikuwa inamutii, yahise imusuzuma. inaanza kumzaa. Akimara gucumura, Kisha wasi. ndetse n'umubuni wa mutoya Kale kaduka kidogo waramusuzuma. kalimzalau. Ndashimira Uwiteka kuko atugiriye neza akatwoherereza Adamu wa kabiri. Adamu wa pili. Amen. Amen. Adamu wa kabiri yakoze iki? Adamu wa pili alifanya nini? Yaragiye afata ibyanjye nawe, Alienda na kamata yangu na yako, aragenda anaenda aca mu nzira igorana, anapita munjia inachosha, anamupiga anakubali, bamucira mu maso anamtembea arabyemera, ndani ya uso wake anakubali, bamwikoreza umusaraba aremera, anambebesha msalabani anakubali, baramumanika arabyemera, anamtundika msalabani anakubali, baramugaya aremera. wanamudharau anakubali. Bibiliya ni nziza cyane, Biblia ni nzuri sana, yose yagiye
gushyira ku mugaragaro. vyote alipitia hadharani. Inzira yaciyemo Njia alipita ndani ni inzira y'umubabaro, ni njia ya huzuni, ni inzira igora. ni njia ya chozi. Bari kugira ngo yinezeze, Yeye ajifurahishe basi, byari iraha yari ari gushaka. ilikuwa nataka kabisa Wari umunezero se, ulikuwa furaha basi, yari amafaranga yashaka. ilikuwa pesa ilikuwa tafutisha, Bari kugira ngo akubone ilikuwa wewe akupate na mimi na wewe, kugira ngo uyu munsi kusudi siku ya leo tuwe tunezero. tupate furaha. Ibyirato byose wagira, Kujivuna kwako unaweza kuwa umunezero navyo, wose wagira, furaha yote unaweza kuwa nayo ukesha ni Adamu wa juu ya Adamu wa pili. ese ntabwo twamukomera amashyi. Amen. Amen. Mbega ibintu byiza, Ona vitu vizuri, mbega ibintu byiza, ona vitu vizuri, yatugiriye neza cyane. tendea mema sana kabisa. Amen. Amen. Adamu wa kabiri Adamu wa pili ni ingenzi, ni wa muhimu, yaje akenewe. alikuwa anahitajika. Namutekerejeho, Nilimuwazia, umuhanuzi ari kuvuga ngo nabii anasema eti yaciye mu nzira iruhisha. alikata mu njia inachosha. Dusubire inyuma ho gato ya Turudie rero, nyuma kidogo, ku wa gatandatu wundi siku ya Jumamosi iliyopita bari ku ijambo ryari riri kuvuga kugendana nawe. tulikuwa kunene nasema kuenda naye. Adamu wa kabiri, Adamu wa pili, njye nawe mimi na wewe twatashye twifuza tuliingia yuko tukitamani twagendana nawe. tutembee naye. Umuhanuzi ari kuvuga Nabii anasema mu gitabo cy'Abaheburayo, ndani ya kitabu cha Waebrania ari kuvuga ngo anasema eti nutagendana n'Imana, kama utembee na Mungu, buri muntu wese kila udashaka mtu yeyote kugendana n'Imana, hataki kutembea na Mungu, iherezo rye ni urupfu. mwisho wake ni kifo. Utagendanye n'Imana Kama utembee na Mungu utakufa. uzapfa. Usipotembea na Mungu Wewe utagendana n'Imana, uko mufu, wewe uri inumbi cyangwa wapfuye. nta buzima buri Hakuna uhai upo inyuma yo kutagendana nyuma n'Imana. ya kutotembea na Mungu. Amen. Amen. Meze imbere gato, Acha tuendelee mbele kidogo, asigaye twumve amagambo y'Imana tusikie maneno ya Mungu mu izina rya Yesu Kristo. katika jina la Yesu Ariko Kristo. turashimira Lakini tunashukuru Adamu wa kabiri Adamu wa pili kubw'ibyiza kwa yadukoreye mema alitutendea mu izina rya Yesu Kristo. katika jina la Yesu Turi Kristo. kumva uruhererekane Tunasikia mlolongo rwabaye ruza ruturuka iyo hirya, kutoka kule ngambo, ruza rukomeye cyane, iko nguvu sana. ariko haboneka undi nawe uvuga ati Anasema eti reka urunguru rwa Adamu wa mbere je gushyirira ahangaha uyu mutwaro mwikorere mujyane, kugira ngo kusudi abana b'Imana watoto wa bagire Mungu amahoro. wakuwe na amani. Yarakoze, Afanya vizuri. umuririmbyi we yaravuze ati Alisema eti warakoze mwana, asante Mungu, warakoze kunyuma. asante kunikumbuka. Ukuri Ni kweli. yarakoze, Alifanya vizuri. yarakoze Alifanya yagize. vizuri, alikumbuka. Amen. Amen. Naho mu byakozwe n'intumwa Ndani ya Matendo ya Mitume pale ibice bitanu, sura ya 5 umurongo wa mbere mstari kugeza wa kwanza hadi wa 11 turacyari kuri rwa ruhererekane, kingali kwile mlolongo, ariko uyu munsi turanasoma. lakini siku leo tutasoma. Ushize ntabwo twasomye Siku iliyopita tukusoma kubera amasaha, juu ya masaa, uyu munsi ho siku turasoma leo tutasoma ibice bitanu, Matendo ya Mitume sura 5 umurongo wa mbere kugeza mstari wa wa cumi kwanza hadi na 11. Tusikilize wihuse aliyo haraka. turasoma izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Hari umugabo witwaga Ananiya hamwe n'umugore we Safira agura isambu agabanya ku biguzi byayo, umugore nawe abizi, maze azana ibice kira intumwa. Petero aramubaza ati, Ananiya, ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya Umwuka Wera ukisigariza igice cy'ibiguzi by'isambu ukiyifite ntiyari iyawe, kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe ubyigengaho? Ni iki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Si abantu ubeshye, ahubwo ni Imana
ahubwo Imana niyo ubeshye. Amen. Ananiya abyumvise atyo aragwa, umwuka urahera. Ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi. Nuko abasore barahaguruka baramukubira, baramujyana, baramuhamba. Hashize nk'amasaha 3 umugore we arinjira atazi uko byagenze. Petero aramubaza ati, mbwira, mbese ibi biguzi nibyo mwaguze isambu? Aramusubiza ati, ye, nibyo. Petero aramubaza ati, ni iki gitumye muhuza inama yo kugerageza umwuka w'Umwami Imana? Dore ibirenge by'abamaze guhamba umugabo wawe bigeze ku muryango, nawe barakujyana. Muri ako kanya amugwa ku birenge, umwuka urahera. Ba basore binjiye basanga amaze gupfa, baramujyana bamuhamba hamwe n'umugabo we. Itorero ryose n'ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi. Amen. Amen. John nawe niyihute. John naye harakishe Asubire hari inyuma gatoya. arudie nyuma kidogo, Asome ku bice 4. asome sura 4 umurongo wa 32 mstari wa 32 ageze kwa 32. hadi 37. turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Abizeye bose bahuzaga umutima n'inama, kandi nta n'umwe wagiraga ubwiko bw'ikintu, ahubwo byose barabisangiraga. Kandi intumwa zagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka k'Umwami Yesu. Nuko rero ubuntu bw'Imana bwinshi bukaba kuri bo bose. Nta mukene wababagamo, kuko abari bafite amasambu bose cyangwa amazu babiguraga bakazana ibiguzi by'ibyo baguze, bakabishyira intumwa, nazo zikabigabanya abantu, umuntu wese agahabwa icyo akeneye. Na Yosefu umulewi, na Yosefu umulewi wavukiye i Kupuro, uwo intumwa zahimbye Barinaba, risobanurwa ngo umwana wo guhura. Yari afite isambu arayigura, azana ibiguzi byayo abishyira intumwa. Amen. Burya amagambo Kumbe maneno tukiriho naya avuga ati karibu ni haya nasema eti uruhererekane mlolongo rw'ibyiza wa mema cyangwa se au uruhererekane mlolongo rufite inkomoko, uko na msingi, ariko hariho uruhererekane lakini kuna mlolongo rurimo ibyiza, uko ndani harimo mema, n'uruhererekane uko mlolongo wa dusomye vitu aya vibaya. magambo Tunasoma maneno ari mu haya byakozwe ndani n'intumwa, Matendo Mitume hari inyuma ku bice 4. hadi nyuma sura 4 dusomye na hariya ku bice 5. nasoma na pale sura 5 Bwa mbere intumwa zahuje umutima, mitume zikutanisha moyo, zihuza n'inama. kutanisha na shauri. Burya iyo abantu bahuje umutima Kumbe watu kutanisha moyo bagahuza na n'inama, kutanisha na shauri, Imana nayo iraza igasiga. Mungu naye anakuja anatia sahihi. Amen. Amen. Iyo abantu bahuje Watu umutima wakutanisha moyo bagahuza n'inama, kutanisha na shauri, Imana nayo Mungu naye iraza anakuja igasinya. anatia sahihi. Amen. Amen. Twumvise hari inyuma yuko Sasa bahuje pale nyuma umutima, walikutanisha moyo, bajya inama baravuga bati wakuwa na shauri, wanasema eti nta mukene uzasubira kuba muri twe. hakuna maskini atakuwa katikati Buri yetu. wese ufite isambu Kila niye yote ana akiyifite, shamba inakuwa yake akingani nayo, inzu ni iyawe ukiyifite, nyumba ni yako ariko igihe cyose uzakenera kugurisha, wakati yote utatamani kuuzisha, ni itegeko ni y'umuntu sheria ya kwamba uzana tukabisanga. unaleta, tunachangia. Abakene Maskini baboneka ahatari ubumwe, wanapatikana mahali hakuna umoja, abakene baboneka ahatari maskini ubumwe, wanapatikana kwenye, ariko iyo hari ubumwe lakini wakati kuna umoja nta mukene ubona. hakuna maskini. Imbere kuri 5 Mbele ya sura ya 5 baravuze ati unasema eti noneho nyuma haza kuboneka sasa nyuma kunapatikana umugabo n'umugore
kugurisha wakati isambu wa kuuza shamba barayigurisha, wanaiuza. ayo mafaranga yaraya, Ile pesa ilikuwa ni yao, sibyo? si kweli? Niba ari ku kazi, Kama ni shamba Ugiye ku kazi, unaenda kazini, ujyayo unaenda, amafaranga akaba araya, pesa inakuwa ni yako, ariko lakini ugomba unashurutishwa gukora n'umurimo. kufanya na kazi ya Mungu. Hanyuma rero bahuje Sasa wakikatanisha moyo, vuga bati unasema eti umunsi siku ya leo tugiye gufata unaenda amafaranga, kukamata pesa, ariko lakini twabaze dusanga ibibazo ari byinshi. hesabu tunakutana, tatizo ni nyingi. Uyu munsi nta cya 10 dutanze, Siku ya leo hatutatoa ya sadaka au ya 10. reka dufate duke. Acha tukamate kidogo. Urabona ibibazo ni byinshi, Unaona swali ni nyingi. dukeneye kwishyura insurance, Tunataka kulipa assurance, dukeneye kohereza amafaranga muri tunataka Afurika. kutuma pesa huko Afrika. Dore na network abaye ku Ona na mtandao walijifunga, telefone. Simu. Abagore rero bazi kujya inama, wanawake wanakuwa na ibintu byose barabiplaninga, wanabitia mstari. mbese aba yateguye buri ceka akayitegurira ibibazo byayo, kila bili anaendelea na tatizo zake, kandi wowe nyiri kuyikorera ushobora kuba utabizi unaweza kuwa cyangwa se hujue ukabyibagirwa, au usahau, ariko lakini abagore bo baba wanawake wanaelewa. yenda se wapanze bike Au ulipanga ariko vidogo, we ku murongo lakini yeye mstari vinakuwa buzuza inama bamaze wanajaza shauri. Wakishajaza, reka tubashyira acha tuwapelekee haya. Hii ikibazo kidogo mutwara, hakuna tatizo, mtawala, nta kibazo. hakuna tatizo. Ingorane yaje kubaho rero, Tatizo lilikuwa pale, umwe yagiye mbere mmoja anaenda mbele, ndagenda mwingine anaenda nyuma. gukererwa burya ni Kuchelewa kumbe navyo ni dhambi au ni vibaya. uzi ko gukererwa Unajua kama kuchelewa bishobora kugutera urupfu. vinaweza kukuletea kifo. Gukererwa ni bibi cyane. Kuchelewa ni vibaya sana. Uriya musere Ule data nahasomye nsanga nilipasoma na kutana, iyo umugabo abeshye bwana akidanganya umugore ahari na mke ipo, arikuvuga ni ukuri, akasema ni kweli kweli kwa Mungu sikukuwa napfe akupe wenyine pekee. jewe nawe data amafaranga naya Pesa naya ni na hii. dore twayashyize Tunatia hapa na hapa. Nataka haraka nialete. uwo mwanya Ile agapfa muda umugabo we, unafariki bwana pekee. ariko ingorane Lakini tatizo ipo, umwe yarakerewe mmoja alichelewa, ndarazinda. mwingine anakuja mapema. Yemwe gukererwa si bibi. Kuchelewa si vibaya. Dufite abantu bajya bakererwa Tuko na kugeza watu ubwo wanachelewa kufika wakati, aza mesaje igiye kurangira. anakuja na ujumbe inataa malizika. Dufite abantu bajya Na bakererwa watu kugeza wanachelewa ubwo kufika wakati, aza barangije gutura anakuja na walimaliza kutoa, agasubirana yitura, anarudia na sadaka yake. abandi bakarihereza abadiyakoni muri Wengine parikingi. wanapatia shemasi pale ndani ya parking. Yemwe gukererwa ni bibi. Kweli kuchelewa ni vibaya. Gukererwa Kuchelewa je nawe ndikumva mimi na wewe twabya. nasikia tuyakatana. Kuchelewa ni vinaleta kifo. Gukererwa birashobora Kuchelewa gutuma vinaweza umunyamubiri unakuwa wa kimwili, umwuka wera akazajya aza gusura Roho Mtakatifu itorero, anatembelea kanisa, wowe ugasiga. wewe unabakia. Hanyuma Baadaye twahasomye mwahumvise, mlipasoma, mlipasikia, arayafashe anayakamata Biblia nk'uko Biblia yabivuze, kama vile sema, afata make anakamata kidogo, aramusukura, anayapunguza, ayandi na ya yengine business. ni ya biashara. Hanyuma rero Sasa barayazana, anayachukua. nagurishije Niliuzisha, niliuzisha. Siku ya leo ni vizuri, nagurishije niliuza. dore ahubwo buriya Ona kumbe sanuwayiteje cyane inakuwa kama mwenyewe niliuzisha kidogo kama bela hizi. Niliuza kabisa bela hizi, bamenze kubera ko ubukene na nilipatia bei kidogo juu ya umaskini nilikuwa nao. ngaya. Njoo hii pesa. Abantu rero bo kubeshya Watu wa kudanganya ajya atandukanya no Ah, kugira tenga. sadari Afrika. anakuwa kama mwenyewe Ona ni kidogo, ona ni kidogo.
subiria ni vile biko. Ukwezi Hii mwezi ninalipa lakini ya kidogo. murabara muhereye Utahesabu tangu kwenye mwezi wa pili. Si vile nilikuwa namaliza kutoka miaka yote nilikuwa natoa, lakini mtanisubiria kandi munyandike tena, mniandike miezi 2, mniandike mwezi 2. none sigiye cya mbere bya Sasa mbele ya wakati nyinyi mhesabu hii wakati cyangwa se mubara uko murabona ariko amafaranga lakini pesa nilikuwa natoa ni haya tuna ibibazo babya nyinyi mnajua tatizo zinakuwa mingi. Pokea washemasi wa zamini na wati sawa na yanga yatanze haya wanatoa ndio. none mbere hose Sasa mbele ya yote alikuwa wapi? wa musere Dada kuri gutanga y'ukwezi ya kwezi kumoja hose wabagahe mbele ya yote alikuwa wapi? kare kose waruriye Mbele ya yote alikuwa wapi? uzanye utudufaranga duke Pesa kidogo. amezi usimbutse ukwezi kwa 9 mwezi wa 9 usimbutse ukwezi kwa 10 usimbutse ukwezi kwa 12 aya mafaranga uzanye niyo koko kandi mutubize nenye munichibu igisubizo ni yego ni oya kweli au ni yatubeshe ntabwo yatubeshe au tutadanganya? musubize nyabo Mujibu kabisa. kama uri kugira ubwoba Bari mnakuwa naoga. yabeshe ntabwo yabeshe Kudanganya au kudanganya? muvugishe ukuri mbere Sema ukweli kabisa. ari ameza atanze niyo cyangwa ntabwo ari Neza natoa ni ya kweli au si kweli? mubona mutatuko Mnaona mtuchoshe kabisa? si mutuko Si mnatuchosha? nukabara yazo Ni kweli naeleta. Ni napata amezi mumbaro hii miezi mnahesabu vile. Lakini mumutima ndani ya moyo kiri kudiha moyo inapiga kiri kudiha moyo inapiga. kuvuga tuko Niko nasema ya yote kabisa, ninawaweza. kimisi be yicuma Acha masiku iko na hari n'abandi baza kuna wengine wanakuja si ijana rimwe batanu si 100 wanatoa, akazana 50 analeta 50. ukuri kose Kwa kweli inamaliza masiku na sina kazi, mkamate haya 50 ile sina. yari ukwezi kwa mbere Alikamata mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, kwa mwezi wa gatatu tatu, ukwezi mwezi wa kwa nne. kane. Sorry, abashitsi bo ntabwo barasinzi ko bari mu Samahani wageni, sijui kama watavisikiliza. ya nani ko Yesu yigisha Ni vile Yesu alikuwa anafundisha, ariko banyirabyo lakini wenye navyo watavisikia. kandi witeka bahishurira Tena Bwana Mungu awafunulie. hanyuma Baadaye tunayagaye ni haya 50 50 ntabwo turayanga hatutayakatala. Petero yarayakira Petro aliyapokea, ariko imbere y'umwuka lakini mbele ya Roho Mtakatifu, imbere ya Petero mbele ya Petro byari biri kugaragara kwa vinaonekana vizuri, siko twasomye si vile tulisoma. imbere ya Petero Mbele ya Petro alikamata, ariko imbere y'umwuka we lakini mbele ya Roho Mtakatifu ni ikinyoma. ni uongo. Amen. Amen. Reka dusome. Acha tusome. Na gatabo kari kuvuga ngo Hii kitabu inaitwa wale wana wari 10. aba bakobwa bari 10. Ndibuka ko nigeze kubesha. Nakumbuka kama niliwahi kudanganya. N'umuhanuzi uri kubivuga. Ni nabii anasema. Ndibuka ko nigeze kubesha. Niliwahi kudanganya. Haraheze imyaka 2. Unaisha miaka 2 cyangwa 3 au 3. Nari menetse umutwe. Nilikuwa kabisa nagonja kichwa. Ku buryo wagira ulikuwa nawaza. Ku buryo nari ngiye gusara. Kwa nilikuwa nataka kuchabika juu ya kichwa. Yari yakoze umurimo mwinshi. Alikuwa anafanya kazi mingi. Kandi umurimo w'Imana kazi ya Mungu. Yari ari kumva umutwe ugiye gusara. Choka kabisa karibu kichwa imwangike. Wewe pasuke. Unasikia? Mutega amatwi. Mutege masikio. Itelefoni kiravuga. Simu inasema. Kandi mushikiriza manza tena ule wakata huko yari
yari yambwiye ngo nce iwe inyuma y'umuhinga. Alikuwa ananiambia nipite kwake baadaye masaa. Yari hari umuntu bari bafitanye rendezvous. Alikuwa na saa ya kukutana na mtu. Sorry. Msamahani. Nuko rendezvous irangiye. Sasa ile ya kukutana naye kiisha. Amasaha ararenga. Masaa namupita. Umukozi w'Imana yumva umutwe Mungu anasikia kichwa na tapasuka. Yumva arananiwe kubera anasikia anachoka juu ya kazi nyingi. Yabakigiye. Ile saa kuweza. Wa muntu aramuhamagara. Mtu anamuita. Nawe tugeze. Ikiravuga. Simu inasema. Kandi umushikiriza amanza yambwiye ngo nkiwe. Anambia nipite kwake. Nyuma y'umuhinga. Baadaye ya masaa fulani. Meda arambwira mwanamke wake Meda anasema ni wa mushikiriza amanza ni ule mukata wonyene ule kabisa. Chanirasa bwambi bitaniruka vuba fanya sana sohoka mvugani inatoka nikisema eti mubwire ko nahantu mwambie kama sipo. Icyo kinyuma gikunda kubaho cyane. Uongo inaweza kukua sana. Frere sifiwe. Ndugu sifiwe. Anakuja hapa nyumbani mtawala. Mwambie sipo, mwambie sipo. Mwambie sipo. Mubwire ko mwambie sipo. Mwumve ibyakurikiye. Usikie iliyofuata. Ndasubira ndinjira. Ninarudia nikaingia. Baadaye anarudia tena. Yari yamwishuye nkuko nari namutegetse. Alimujibu kama vile nimwagiza, lakini narabonye neza ibyo niliona vizuri ivyo vya mubabaje kama vile vilimhuzunisha. Yaraje amushaka, alikuwa anamtafuta. Hanyuma baadaye akimara kuhagera, akisha kufika, aramuhamagara, anamuita kuko bari bafitanye rendezvous. Alikuwa na saa ya kukutana. Amuhamagaye, akimuita atabwira umugore, anaambia mke. Abagore rero n'abagabo, wanawake na wanaume urusinga rwa kama rusinga. Nukuvuga reka mbabwire mwafurere, ati naambia tu nukuvuga ngo ibyo umugabo afite kusema byenye mume anavyo ntaho wabicikira, hawezi kuponyoka ibyinshi kuba umugore atabimenye. Ya mengi kwa kuwa mke asijua. Nuko Samson, kama vile Samsoni yacikiye intege, alizofika mbere ya Delila akamushobora, anamweza. Ni nako abagore bafite amayere meza, ni vile wanawake ashakisha uko ashoboye kose, anafutisha namna akamenya ibanga ryawe, ajue siri yako. Hanyuma ariko sasa baadaye umugabo niwe byari biturutse, Bwana ndiye vilitokea. Baramubwira ati, anamwambia eti mwambie kama sipo, ninachoka kweli, kandi uzi yuko nawe unajua na wewe naniwe nachoka, nagije cyane, nilihubiri sana. Hanyuma chandagenda, baadaye naye ariko ngo akimara kubikora, akisha bifanya moyo inamkuu. Umwana w'Imana wese, mtoto wa Mungu yote, iyo amaze gukora icyaha, akishafanya dhambi, nta mahoro atakuwa na amani. Icyo nicyo kigaragaza umwuka w'Imana mtakatifu uri muri wowe, ndani yako. Hanyuma dukomeze, baadaye tuendelee chini. Hanyuma ndagenda kugira ngo nsengera akana kamwe. Baadaye ninaendelea kuenda kusudi naombea mtoto mmoja. Uwo muntu yari yazanywe n'umwana wiwe yararwaye. Ule mtu alikuwa analeta na mtoto wake akiwa ni mgonjwa. Ni muri icyo gihe nanone ile wakati tena haise haza umuntu, ulikuja mtu nawe azana umwana, naye analeta mtoto mgonjwa. Unasikiliza? Musengere, amwombee, urambike ibiganza, mikono, umwana akiri, mtoto aweze kupona. Ngira ntangure kurambikaho ibiganza kuri uwo mwana, mikono juu ya ule mtoto, ngo ndamusengere, muombee. Hari ikintu cyaciye kimbwira, kitu kilianza kuniambia eti uri indyarya, wiko mjanja, urazi ibyo wakoze, unajua ndio ulifanya. Agitangira kurambika akianza kunyosha mikono, Roho Mtakatifu anamwambia wewe mjanja. Hari ibintu
tujya dukora, kuna vitu tunafanya ukagira ngo urabikoze neza, unawaza kama unafanya vizuri, ukagira ngo urabahaye, unawaza kama na kabisa na waweza, atwike nta acha nipaluguze, hakuna shida, ariko ubuhinja. lakini wewe unakuwa ni mjanja. Hari uburyarya noneho mu gihe cyacu, Na ujanja katikati yetu au wakati wetu, ku matelefoni, unatumikia ndani ya simu. Nagahangara kabeshi Mtu anadanganya mtu ni kweli, ndagukunda, ninakupenda, muze nikikukosa nasa ninaweza kuchawika. amaso yawe niyo nyabona, Macho yako nikiangalia umva kabisa, ninasikia yabaye kweli. mfite ijuru, Ningekuwa na mbingu ningekupatia. yabaye hari ibintu byiza Ningekuwa na vitu vizuri na pana kuri telefoni, kwani kusimu nabiguhereza, ninaweza nikakupatia vyote. kandi afite amaso ameze na Iko na macho nkayambe babanigiye mu kamari, kama ile panya walitia ndani ya mtego. amenyo yawe yuse Kabisa meno yako kicheka, ya numva basi, ninasikia kweli. ngukunze cyane, Nakupenda sana. ariko reka haceka, Lakini acha kukuja mara pili. honeymoon irarangiye, Kabisa ile ya mambo ya birarangiye, inaisha vyote, agatangira anaanza bya bindi bikaba bivuyeho vile byose, vyote vinatoka. icyo gihe Ile muda ababeshyi. anakuwa anatanganya. Dufite abantu Tuko na watu agera igihe anafika ugasanga wakati yabaye nk'inkoko, unakutana mtu anakuwa kama mtu haina majani, kubera akantu kamwe kwa yakoze, kuwa kitu kamoja alifanya. yabaye nk'inkoko Alikuwa kama mtu haina kubera akantu kamwe majani, yakoze. kwa kuwa kitu kimoja Iyo alifanya. agiye gusenga, Akaenda kuomba, Mwuka Wera aravuga Roho ati Mtakatifu anasema eti wewe uko mjanja. nyamara reka mbabwire, Lakini acha niwaambie, niwumva hari inkomanga iri kukubwira kuna kitu kinabisha kwa moyo wako, uko mujanja, wewe uri njanja, uzahite ushaka mu maso himba, utafute pale macho ya Mungu. kuko umuhanuzi ari Kwa kuvuga nabii anasema eti iyo Umwuka Wera wakati Roho Mtakatifu umubabaje unamhuzunisha, araza akajya hano anakuja anaenda akagutegereza, anakuchunga kwezi kwa mbere, mwezi wa kwanza, kwezi kwa kane, mwezi wa pili, kwezi kwa gatatu, mwezi wa tatu, kwezi kwa kane, mwezi wa nne, cyagutegereza anakuchunga kugira ngo yongere agaruke. kusudi apate kiza kurudia. Iyo umaze gutunganya Ukisha rekebisha, anaongeza, anarudia. ugasubirana za mbaraga Ndio na zile wari nguvu ufite zose, ulikuwa nazo. azagenda burundu ryari, Ataenda kalote siku gani? cya gihe Ile muda nutura wewe muri ukiishi bya bindi by'ibinyoma ndani ya uongo, wagumye. uliishi ndani. Amen. Amen. Komeze. Tuendelee. Niyo rero navuze nti Wale pale ndipo nilisema eti mushinga ntahe mzee, simbereye si stahili umwana wawe, mtoto wako muri njyewe ndani yangu. nababaje Umwuka Wera, Nilihuzunisha Roho Mtakatifu, nababaje mwemwe. nilihuzunisha Roho Mtakatifu. Yabaye Angekuwa dufite abantu bisobanukirwa, kuwa na watu wanajielewa kama hivi, yabaye dufite abantu kuwa na bisobanukirwa, watu wanajitambua kama vile, ariko lakini ubu ngubu umuntu asigaye akora ibyaha, sasa mtu anatenda dhambi, kandi ni icyaha kigaragarira ni rubanda, dhambi inayoonekana mbele ya watu. ejo bakamuha isengesho ngo nase, Kesho wanampatia ombi aombe, ariko Branham lakini Branham yeye yagiye kurambura ibiganza byose, byosha mikono pekee. Umwuka Wera Roho Mtakatifu anamkataza cyama nge ya nawe, kunipa mimi na wewe. Umwuka Wera Roho akatuma. Mtakatifu anatukataza. Amen. Amen. Dukomeze Tuendelee hanyuma, baadaye. niho rero navuze ni mushikirana, Ndipo nilisema mushinga ntahe wewe mzee, simbereye gusengera umwana, siwezi kuombea na mtoto wako muri njyewe ndani yangu, nababaje mwemwe, nihuzunisha Roho noneho Mtakatifu. ntacyo Sasa hakuna vyamarira inaweza nifaria kurambika ibiganza nyoshea mikono kuri
huyu mwana, juu ya huyu mtoto. mbega umutima mwiza, Ona roho mzuri, mbega umutima ukiranuka, ona roho anayekuwa, mbega umutima ona uboneye. roho inayostahili. Ni bande bifuza kuza Wanane wanataka kuomba Imana ibiduhereza tupatie muri iki gihe. mwii masiku. Umuntu ashobora Mtu anaweza icyaha kufanya dhambi kigaragarira abantu inakuwa bose, hasarani kwa watu wote, tukajya kumusura tunaenda kutembelea kandi atabereye imbere y'umuntu. tena hastahili mbele ya mtakatifu. Dukomeze. Tuendelee. Reka dukomeze. Ibiganza Vitanda. ndindira gushika Ninachunga mvuye gutunganya. nikitoka kurekebisha ile swali ole tatizo. Ni ukuvuga ngo guhera icyo gihe Ni kusema tangu wakati ibintu byose yarabihagaritse, vitu vyote visimamisha kugeza igihe kufika wakati agiye gutunganya. alienda kurekebisha ile mambo. Nari ngiye kubwira wa mushikiramanza muri sentare, Nilikuwa nataka kuambia yule mkata hukumu nakoze wa koti, mimi nilifanya vibaya. ibi. Ikintu cya mbere yakoze, Kitu ya kwanza alifanya, yaragiye alienda afata urugendo anakamata no safari kuri wa muntu wahamagaye, na ule mwenye alimuita ahitaza aramubwira musanga muri ofisi, anamkutana ndani ya ofisi. babarira frere, Nisamehe ndugu, ulifanya vibaya. wakoze iki? Ulifanya nini? Burya rero nakubeshya, Kumbe ni kudanganya. ariko Lakini mu gihe cyacu wakati wetu iyo umuntu akoze icyaha mtu akifanya dhambi araza agapfukama ahangaha. mtu anapiga magoti hapa. Eske ibyo bintu birakwiye? Kweli vile vinastahili? Bwa mbere Mara ya kwanza ugomba kujya hahandi unaweza byabereye kuenda kwenye vilikuwa kuri tere. pale kabisa. Niko n'ijambo ry'Imana, Ndivyo neno linasema. ugomba kujya Unaweza hahandi kwenda pale kuchemchemu. ruhera kuri urwo rubibi Kuanzia kule aho wabyiciye, kwenye nta kabuza bila shaka dukosore neza, kubisha vizuri, umwuka wera Roho azaza. Mtakatifu atakuja. Atarambwira ati Anaambia eti nari nzi ko wagiye. nilikuwa nawaza kama ulienda. Burya uko umugore yari Kumbe vile Mungu alikuwa we anamwambia, yahise yemera yo alikubali ya kwamba koko yagiye. kwa kuwa alienda. Hanyuma Baadaye kandi nasabye umugore wanjye ambabarire. tena niomba mke wangu msamaha. Kumva uko kwihana bigeze, Nasikia kutubu vile vinakuwa. asabye imbabazi uriya muntu Msamaha ule mtu yakoreye icyaha, alifanyia dhambi, aragarutse no tena kumugore. anarudia na kwa mke wake, Babarire. nisamehe. Babarira. Sheri wangu nisamehe, Natumubeshye. acha unadanganya. Ariko muri iki gihe cyacu Lakini mwima siku yetu umuntu basigaye bamubwira ati watu wanamwambia eti ohereza ino mesaje, tuma hii ujumbe nishake yatwike nta kibazo. ipalunguze, haina Igahera ku wa mbere Anaanzia kwa mtu wa kwanza, yayibona akarira, uwa kabiri akarira, uwa gatatu akarira, uwa kane akarira, Akipata na lia, wa muntu ule yicecekeye. mtu anajinyamazia. Umuntu asigaye yikora Mtu anashikamata akandika amagambo yo gutuka abantu akabatuka, watu wanawatukana, barangiza bakayasoma, wakimaliza wanasoma Wacece. wananyamaza. ariko abari kubwira akaba yababwira. Lakini wenye naambia nakuwa Iyo nawaambia ni he kuri pale status? ni wapi ku status ya mtandao. Kandi kati mbarimo mbazi Anaandika Ntabwo niko ndani na wajua mtanifanya ndi kitu hamwe n'Imana, pamoja na Mungu. uko byagenda kose muzandoga, ariko Imana yo isanganira. Atanigombania. Eske niko byari bikwiriye Vile vinastahili ku bana b'Imana? ndani ya watoto wa Mungu. Tuzahamagara umwuka wera Roho Mtakatifu kweli akuye. uri kubwira abantu musenga Ukiwaambia watu mnaomba ati ntacyo pamoja, muzampa. hamutanifanya kitu. Buri muntu wese uyisomye Kila yote anayesoma yewe runaka mtu fulani mu rugo iwe menya ndani ya nyumba byashwanyutse, yake ilibomoka. kubera ari kuvuga ati
anasema akerekana amagambo y'umugabo maneno ya mwanaume, akamwereka bari anamuonyesha gushyiraho udufoto bari kurwana, na foto wakigombana, yongeye gushyiraho akandi gafoto bari kwiyunga. bagenda wakijirekebisha. Ubu ngubu kumenya umuntu Sasa leo kujua mtu dusigaye tumumenyera kuri status. tunamjua juu ya mtandao. Yewe runaka yakundanye, Mtu alipendana. tibyagenze bite? Ilikuwa je? Nagiye kubona Nenda kuona, mbone basize ninaona wanatia picha. reba hano, Angalia hapo. noneho rero n'irimo Tena wana kule nyuma. twambaye imipira isa, Tunavaa Mapantaro. t-shirt zinafanana, suruali zinafanana. imbere y'iki Tuko hivi. none se wabibonye? Sasa nilipata je? Nabibonye kuri status. Nilipata kwa mtandao. Yewe runaka yavuye kurahira, Mtu alitaka Wabimenye kusahili. je? Umejua je? turabizi. Unamjua? Nagiye kubona Nenda kuona. mbona kuri status Ninaona ni kwa kugenda status, niko naenda. runaka ameze Mtu fulani iko hivi. nawe dusigaye Pale tubana. ndipo tunawatambua. None se ngiye Sasa kubabaza, nataka kuwauliza. namwe munsubize, Nanyi mnijibu. urugo ruzubakwa rutyo, Nyumba itajengwa vile. imana izarushima, Mungu ataifurahia. ese ruzakomera? Au itakuwa nguvu. Nsabira abakozi ba hano mwihangane, Ninawaambia watumishi wa hapa msubirie mambo ya hii nyakati. basabiye sori Ninawaambia kabisa musikie mko nguvu. ubu ngubu umuntu Siku ya asigaye leo, asa mtu anakuja akaza gusaba umugeni, anakuja kuchumbia mke au mzee. kandi baravuye Miami, Na tena wanatoka Miami pamoja. baravuye muri bwa bwato Wanatoka mwile bwa bundi bajya bakodesha, ile wenyewe wana byose barabirata pesa yote wakimaliza. bakaza imbere ya Sasa pastor, wanakuja mbele ya mchungaji, musarakazi kijana anakuja, kumva cyaka umugeni, nasikia nataka kabisa bibi harusi. shaka umugeni, Nataka bibi. Ndiyo namtaka. none se wagiye ugasenga? Sasa siwende ukaomba. Nabonye n'igisubizo, Niliomba nilipata na jibu. umutima Ndani ya ibyararangiye moyo byose, wakibadilisha vyote. warasenze? Uliomba? Ndiyo. None se hari ukuntu agatima kari Sasa gutekereza kuna moyo unawazia, kakaba kari gukeka umuntu runaka, unawazia mtu fulani. njyewe Mimi ndi gutekereza agatangira kabeza. ninawazia naanza kudanganya. kumva chaka Ninasikia nataka nyamahoro, nyamahoro. nyamahoro Nyamahoro. ingo. Ndiyo. Noneho byakwicuma imbere, Sasa ukienda mbele kidogo wajya kubona wabona kuri unaona Save Save the the Date. Date. Unaona pale kufanya wajya Save the kusoma ukabona Date. ifoto za kera, unaona picha za bari zamani. Miami, Uko Miami. bari Uko hehe, wapi na wapi? bari Uko hehe, wapi na wapi? igihugu cyose Nchi barakiranye. yote walimaliza. Umubyeyi umwe yigeze ambwira ati, Mke mmoja na watu niambia, weho ufite amahirwe, wewe uko na heri. ufite amahirwe ameze ute? Niko na heri ya je? Wabyaye abahungu, Ulizaa wa vijana. ufite agakobwa kawe, Uko na kabinti kamoja. bimeze bite? Iko je? Twebwe duhorana ikiziriko Tunaendelea kabisa na buri kanya, na mkaba. Arasohotse, wahamagaye. Unaita. agiye mu isoko Anaenda na soko wahamagaye, unaita. agiye hariya Anaenda hapa wahamagaye. unaita. Ni ukwibeshya, Ni kujidanganya. ni ukwibeshya, Ni kujidanganya. ni Ni ukwibeshya. kujidanganya. Azakubeshya ngo agiye mu kazi Atakudanganya ndani ya kazi kandi atariyo na yagiye. tena aende kazini. Abakozi bacu mwihanga, Watumishi wetu msubirie. basabiye kwihanga Nawaombea subira. kandi Tena, basabiye kugira ngo Ninawaombea muzakomere kusudi cyane. mkuwe nguvu sana. Twebwe mu gihe cyacu Sisi mwakati yetu ngiye gusa nikienda kuchumbia. nasabye mama Sharon, Naenda kuchuma nawe Shalome. ukabibabwira. Naye anaweza simama na nari mwambia. narigeze nganira nawe, Sikuwahi kuzungumza naye taki siku moja. nari mvuye
Byumba kutoka Byumba jya ku Kibuye ninaenda Kibuye hageze nganira na nawe siwezi nari kuzungumza naye taki guhamagara muri office ninamwitisha ndani ya office muhamagaza muri ninamwitisha office ndani ya office harigeze bila muhamagara kumuita turaganira tunazungumza sera aranyemera data nikubali kubera iki juu ya nini umugore uzakura imbere y'Imana mke utatoka mbele ya Mungu Imana Mungu ni nayo ndiyo izabacungira atawachungia nyumba yenu n'umugura muri hoteli toa kule hoteli nubwo muzajya muhora musoma mtakuwa mnaendelea kutoka hoteli ubwo nyine sasa na agatunzi k'amafaranga uzaba wishakiye niba ari hoteli kama ni mwahuriye hoteli kutania naho pasiteri kama yabijyamo mchungaji gute ataingia ndani je bizashwanyuka itakuwa na bomoka n'umukura muri kampani toa ndani ya kazi ukamuteretera muri kampani bigakunda ukajya kubeshya abakozi bigakunda inawezekana aho ngaho noneho hari aho basigaye ngo babakora no kuri Facebook sasa kuna wenye wanatoa na kuri Facebook agakomeza mtandao Facebook inaendelea inafatishije ikamatisha kabisa urwo rugo rwo kuri Facebook ile unyumba wa Facebook aho ngaho pale ariho pale uzarucungira utachukia pale ikindi kandi ntuzagaruke gutesha abakozi kabisa kubera ko ibyatangiye nabi vilianza vibaya paka birangira nabi itaisha vibaya noneho umusore akavuga ati kijana anasema eti kunze nakupenda ariko lakini sasa ubwo buriya harya sasa imifuniko iracyari yose hii kabisa mifuniko ikingali yote ndio imifuniko iracyari mifuniko ikingali yote ati ni ukuri kw'Imana gaseke karafungwa kweli kwa Mungu hii kabisa mtungi nafungwa kwa kweli kabisa mtungi inafungiwa ukiangalia hata mtu aliwahi kufungua imodoka ya kabisa gari yangu iri mu mashashi iko ndani kabisa ya shasheni mpya uzagira ingorane utakuwa tatizo siku gani kugura imodoka ruvuye kuri airport kununua gari ya kukiwanja ndege uzayibona ari 2026 utaiona ni gari ya 2000 ariko mileage zararangiye mailo igeze mu bihumbi magana uko niko abakobwa bacu vile wa binti leo biko yagiye nenda wapi anaenda Texas uwaje arayitwaye mwenye kuja nichukua wewe kwenda pesa yako uri tayari wewe tayari na pesa ubu sasa hari abantu bameze nka kampani zigurisha imodoka kuna watu kama kabisa kampuni na uuza gari ninde wafunguye urufunguzo ninde bahaye ibyangombwa bagiye Texas ninde wanyarutse mama nenda ndani ya harusi na tena kunikataza ahubwo najya no mu kiyaga naweza nenda ndani ya bahari nenda harusi ya wapi tugiye Texas tunaenda Texas simwerutse kumva waliwahi kusikia watu wa Bintu waliwahi kufariki bapfiriye muri accident walifariki ndani ya ajali abo bari baje hano wale mu bitaramo kuja hapa ariko tuvugishije ukuri tukisema ukweli ibitaramo koko kabisa ni ibitaramo namwe mutekereze nanjye muwazie ni ibitaramo maongezi hao rubyiruko rwacu wa vijana wetu ni ibitaramo ni maongezi ejo tuzagenda kesho mu tutaenda gihe tugiye mnaenda wapi tuzajyana nande tutaenda na nani nzajyana na Florence basigaye babeshya nzajyana na Florence nzajyana na Provi kandi akajya kureba ba bandi biringirwa akabesha akajya kureba ba anasema wale wa kuroho akabesha nzajyana anadanganya vitendo na Provi nzajyana na Neema nzajyana na mama Neema bonyine pekee ndiyo yagera mu bukwe akifika ndani ya harusi bakamuheruka wanamwangalia macho na kuwa ni yale kwa ndani ya gari akifika watamwona tena bakongera guhura wanaongeza kukutana bari guta wakirudia wakitoka
nuko ni vile. Acha tuendelee. kadukomeze. Acha tuendelee. Hanyuma nsubira hariya green reka dusubire ruguru. Acha turudie juu. Ndishyura ni oya. Najibu eti hapana. Natumye umugore wanjye abeshye. Niliacha mke wangu Birambabaje, nihuzunisha. nashaka kubikora. Nataka kuifanya. Ashobora kumbabarira. Anaweza kundehemu. Asanga umugore Anakutana mke amusaba imbabazi. anamuomba msamaha. Aho wakoreye ibyaha Baada ulifanyizia dhambi. ni ukuvuga ngo niba wakoze icyaha Ulifanya dhambi. umwuka wera Roho azagaruka Mtakatifu atarudia. arugarutse kugikosorera Kirirudia kukirekebisha pale uko byagenda kose vile vinaweza wakwimanganya kose Ushawirishe wamera kose usifanye kote. twebwe tuzakwemera Sisi nk'abantu bali kama watu. ariko umwuka wera wazaza ari uko wakosoye aho byahereye. Nange bilianzia. Amen. Kandi narasabye umugore wanjye imbabazi Nani muomba mke wangu msamaha. ambabarire, Anirehemie. hanyuma aramubabarira. Baadaye anamrehemu. Hanyuma nsubira hari Nyuma Green Mile ninarudia ku Green Mile. hari mu kwezi kw'indwi Ilikuwa mwezi wa 7. mu mashyamba. Ilikuwa ni Hari agakere kandi nari nagiye gusengera pande mwe nenda kwenda tayi ndani ya jango umwanya muda w'inyuma wa nyuma y'umuhingamo wose. Hanyuma siku yote baadaye bayo maze ninakuwa kule kurira ku gicaniro ku gitanda. ninapanda madhabahu. Narashoboye kubona Niweza kupata udutamba turi kure. Byari byiza cyane, byose byari bitekanye, ilikuwa ni salama vyote. nta nibabi Hakuna taji byakakaza. Nagumye nafanya mukari gushika isaha 10 bila kufika masaa n'imwe 11 canke 12 au 12 zo ku mugoroba. za jioni. hari muki Ilikuwa ni siku ya nta jua. gakoma Hakuna kitu vy'ukuri kibana nimwe canke Niye. 10 isaha imwe cyangwa 10 saa 1 au 10 na 2 zo ku au mugoroba 12 za jioni. zari muki. Ilikuwa ni siku ya Tagasenga jua. Ninaomba idata wo mwijuru. Baba juu mbinguni. Igihe kimwe Wakati mmoja washize Mose mu gitanda Tia Musa maze wakati kuca wa jangwa iruhande yiwe hamwe wo marira wakati naze ni sehemu bibi nakoze mabaya nilifanya. bashobora gusubira kundengana. Naweze kurudia kunipitia. Amen. Yagiye gusaba imbabazi. Alienda kuomba msamaha. Uriya muntu yari yabeshye Ule bwame. aliyedanganya mara ya kwanza. Ubwa kabiri Mara ya pili gusaba imbabazi alisaba umugore msamaha mke wake. ntibyashirira, Kuishia pale asubira imbere ye. anarudia mbele ya Mungu. Ageze imbere y'Imana Fika mbele ya Mungu arahendahenda anabembeleza kugira ngo Imana yongere imugarure, amrudishe tena imugarurire ibihe bye bya kera, wakati yake ya zamani, kugira ngo yongere yuzure kusudi umwuka aweze wera. kujaa Roho Mtakatifu. Nuko urugendo rwe rwaba Kuwa safari yake itakuwa mstarini. maze kubitunganya neza, Akisha virekebisha abwira vizuri, Imana anaambia Mungu eti washobora kumbabarira anaweza kunirehemu nkuko wagendeye Mose mu kama vile gitanda, ulitembelea Musa ndani ya nanjye mwamba au ukambabarira. ndani ya kichaka, na mimi unanirehemu. Hanyuma Baadaye muri uko guhendahenda, muri uko kwa vile kwigira, kubembeleza na kusihi, yongera yumva umwuka wera agaruka. anaongeza kusikia Roho Mtakatifu, anarudia. Kubera iki? Kwa nini? Yari yakosoye, Alikuwa anarekebisha, yari yakosoye ibintu byose. alikuwa anarekebisha mambo Aho yote. icyaha cyabereye Kwenye dhambi hose ilikuwa popote, yabirangije. anavimaliza. Wiza gupfukama, Wewe kuja kupiga magoti hapa, wiza gupfukama usikuje hano, kupiga magoti hapa, uje gusaba imbabazi. unakuja kuomba msamaha. Kandi aho icyaha cyabereye Na kwenye dhambi ilikuwa utahakosowe, wewe haurekebishe huko. niko ijambo Vile ry'Imana, Roho Mtakatifu inasema, neno la Mungu inasema, uko niko kuri vile kw'Imana, ndiyo ukweli wa Mungu, Imana nzima. Mungu aliye hai. Kubera hano bazagusengera, Kwa hapo
bajya kwa barwara sababu wengi wanagonjwa. niko Biblia ivuga ntibakire. Vile Biblia inasema hawatapona. Kubera iki? Kwa nini? Ibintu bye biratanda Vitu vyake vyote byose kabisa biciye mu nzira mbi n'akajagari. Mstari wa mubaya kabisa ntibitoweze ona. Niyo mpamvu n'iherezo ryawe rizaba ari mwisho wako utakuwa kubera mbaya. Kwa nini? watangiye ibintu Ulianza vitu vibaya. ibitangiye neza Ulianza vizuri, bisoza neza. unaisha vizuri. Amen. Amen. Reka dukomeze hano. Acha tuendelee hapa. Turi kuri aya magambo ari kuvuga ngo Ndio haya maneno yanayosema eti uruhererekane mlolongo rufite inkomoko. ina msingi. Hano umuhanuzi ari kuvuga ati- Hapa na pia nasema eti ari kuvuga muri aka gatabo kari kuvuga ngo nasema hiki mbese kitabu nasema mumugira eti mundinde mnawazia mimi ni nani? unasema huyu eti kuwa ni nani? Nyinyi mnauliza huyu ni nani? Cha mnavuga kovu yalinde. Kukataa ujumbe Kwanga ubutumwa wa Nuhu bwa Noa ilikuwa kumkataa Mungu. yarimo kwanga Imana. Amen. Amen. Kwanga ubutumwa bwa Nuhu, Kataa ujumbe wa Noa. gusuzugura Noa, Muzalau Noa. ukabona ntacyo Unaona amaze, hana mafaa kabisa. ukabona Unaona Ni Gerard na kibazo. ni Gerard hakuna tatizo. Ni Eugene Ni na Ejene hakuna shida. sisifiwe. Sisifiwe. ndamubeshya Nitamutanganya na ndamubeshya nitamutanganya birakunda, bitawezekana. ariko Lakini ni Imana ubeshya. Mungu unayedanganya. Kwanga ubutumwa bwa Nuhu Kukataa ujumbe wa Nuhu kwari ukwanga Imana. ilikuwa ni kukataa na Mungu. Ilikuwa kumkataa Mungu. Yaani kwanga Imana. Kumkataa Nuhu Kwanga Noa ilikuwa ni kuangamia. byari kurimbuka. Kwanga Noa, Kukataa Nuhu, kwanga ubutumwa kukataa bwa ujumbe wa Nuhu. basi bariya bakendanye. Wale wa Kentucky basi Yesu yabatirijwe ule alibatizwa Uriya si juzi, abwirije ule anahubiri Uriya si juzi, wamutoye ule ejo. wanamchagua juzi, ni kuangamia. ni ukurimbuka. Hautapata mafuta, Ntabwo uzabona amavuta, utapata nguvu. ntabwo uzabona imbaraga. Kumkataa Musa Kwanga Mose ilikuwa ni kuangamia. yari kurimbuka. Walikuwa ndio masihi Bari watiwa mafuta barimo kunyagwa amavuta kwa wakati huu. muri icyo gihe. Kumva ukuntu ibintu bimeze. Nasikia kama vile mambo hivyo. Igihe cy'Imana Wakati wa itoranije Mungu anachagua umukozi w'Imana, mtumishi wa Mungu, imusigira anamupaka n'ayo na mavuta ile mafuta yo gukora ya kumfanya ile kazi. neno lililoahidiwa kwa Ijambo ajili ya wakati huo. munsi Na wakati Yesu no mu gihe Yesu alipokuja, yaje, yeye alikuwa ni utimilifu wa neno. we yaje ari ukuza cyangwa gushitsa ijambo. Ni ukuvuga ngo niba wanze Kusema kama nakataa abo Yesu yatuwa, wale Yesu kavuga alikuwa ati ndababeshye, wadanganya nabahamije. na kabisa ninawaweza sana. Uribeshye cyane Unajitanganya sana. kandi Tena ibyo bizagutera urupfu. vile vitakuletea kifo. Imana Mungu iduhe atupatie umutima wicishije, moyo unayonyenyekeza, wumvira Imana, unayotii Mungu, kandi kusikia Mungu, ukiranuka, tena nayo haki, kandi n'Umwuka tena na wera Mtakatifu atuyobore atuongoze mu ntambwe zacu mu hatua zose. zetu zote. Imana ibahe Mungu umugisha. awabariki. Twari turi kumva amagambo avuga Tunasikia maneno ati yanasema eti inkomoko, kabisa uruhererekane mlolongo rufite inkomoko. yuko na msingi. Twagiye tubona ibibi, Tuliona mabaya, tukabona n'ingero tunaona z'ibyiza. na mfano wa Imana mambo iduhereze mazuri. Mungu atupatie uruhererekane rwiza. mlolongo wa mambo mazuri. Ni ukuri Ni ukweli, kwe kumera tusikue Ananiya kama Anania na Safira. kuko Bibiliya iravuze ngo Biblia inasema eti ibyanditswe byose vinaandikwa vyote byatubereyeho kuba akabiri. vilikuwa juu, vikuwe mfano kwetu. Gihazi ari mwa kiriya gitabo cy'abantu, iko ndani ya kile kitabu cha Wafalme, yari yibwiye yuko alikuwa
yafashe, ile malipo alikamata, iriya mari yari ile yafashe, pesa aliwahi kukamata au yari alikamata, azi yuko yawininze, alikuwa anawaza kama alifaidika na vinaisha, yari azi yuko alikuwa anawaza yabikoze byarangiye, alivifanya na vinaisha. kuko Bibiliya iri kuvuga ngo Kwa Biblia inasema eti yamaze kubwira umwami alishamwambia afata bya biguzi, anakamata ile malipo, aragenda anaenda abicomeka mu ihema, anaweka chini ndani ya bashi yake, arabihisha. anavificha. Hari ibintu bihishwe Kuna vitu vinavyofichwa mu mitima yacu, ndani ya mioyo yetu, ariko umwuka wera lakini yabibonye, Roho Mtakatifu akiviangalia abona ari ikinyoma wo anaona kama ni uongo na jengea ndani. hari ibintu bihishwe Kuna Gihazi mambo abitse, yanayofichwa Gihazi anaficha, hari ibintu Gihazi kuna mambo abitse, Gihazi anaweka, hari ibintu bimaze igihe Gihazi abitse, za masiku Gihazi anaweka, ariko umwuka wera yabibonye, lakini Roho Mtakatifu akiviangalia abona ari ikinyoma. anaona ni uongo tu. Ku mwuka wera arareba, Wakati Roho Mtakatifu anatazama, anyura mu mukozi w'Imana, anapita ndani ya mtumishi wa Mungu, anasema eti byahise biza nk'imbere ilikuwa mbele yake kama television. Ndugu, ninaenda pale, ninaenda pale, papa nenda pale, dufite ahantu tugiye gukora pari tunaenda kufanya kabisa Hamwe na ba Boazi. pamoja na ba Boazi. mu gihe hamwe n'ababozi Pamoja na ba Boazi. nta kibazo Hakuna tatizo byarabaye, hicho, ni wa ndugu, ntagora. hakuna shida. Ariko se ntihagiye ko Kweli ni uyu munsi ngo hari pari siku ya leo tuko na mkutano ariko wa muri ibyo bintu avuze nibyo nasema ni ukweli kabisa. kandi afite umubanda ubwange hariya babashije kuvugana byose babirangije, vyote walivimaliza. Kuna mkutano wa vijana tule ndani, muraba muri hamwe n'abantu tunakuwa pamoja na nani, ababyeyi bo tugira amatsiko, wazazi sisi tunakuwa na uri kureba muri kumbezi naangalia kama nidanganya, atereka mbese acha nidanganya, hakuna tatizo, basari cyari si baba hata nifanya kitu, uragenda ukora ibyo ngibyo unaenda fanya vile vile nafanya, ariko umwuka wera lakini naza Roho Mtakatifu hata kuja igihe cyose uzajya siku gusenga, yoyote tenda kuomba, niba Imana kama igukunda Mungu anakupenda inkomanga izagiza ku kabisa mutima kabisa, kupisha itakuwa ndani ya moyo wako igihe cyose. siku yoyote. Nagira ngo nsabe Nataka niombe duhendahenda Imana tusii Mungu kugira ngo kusudi iduhe kwicisha atupatie kunyenyekeza no kugira na uruhererekane kuwa na rwiza mlolongo mzuri, ariko rufite lakini intego. iko na shabaha. Imana Mungu idushoboze abituwezeshe iduhe gukiranuka tupate kukuwa haki no gutunganira Imana na kukuwa haki mbele inzira ya zacu Mungu, zose. njia zetu zote. Turahaguruka imbere Tutasimama y'Imana mbele ya Mungu, turirimbe akaririmbo, nyimbo hanyuma twakira umukozi baadaye w'Imana. tukimpokea mtumishi wa Mungu. Ni igiki waba ufite Ni nini unayo kiri ku mutima ko wawe ndani ya moyo wako ushaka gutunganya unataka imbere y'Imana kurekebisha mbele ya Mungu, kugira ngo umwuka wera Roho Mtakatifu arudie tena. ushaka yuko umwuka Unataka wera Roho Mtakatifu azaguma iyo ngiyo aishi vile, ntabwo umukeneye. hawakutaki. Ese njye nawe iyo Mimi na dusenga, wewe tukiomba iyo turi imbere kwa y'Imana, mbele ya Mungu, batuzaniye umurwayi tuletea tukamusengera, mgonjwa tunamwombea, nahanjye na nawe kwako nami kwisuzuma kugira ngo kujichunguza kusudi, turebe tuangalie duhendahende tumusihi, turire imbere tulie mbele y'Imana, ya Mungu. kuko umuhanuzi avuze Nabii ati anasema eti aho ngaho pale byatangiye kwenye ilianzia niho ndipo nabikiranguriye, inawezi kuishia. nabeshi umufasha Nitanganya msaidizi usaba wangu, imbabazi, namuomba msamaha, beshi umuntu naomba mkata umushikiranganji ndagenda musaba imbabazi, ndagaruka nsaba imbabazi Imana kugira ngo umwuka wera yongere Mtakatifu arudie tena, ko buri wese yagusa. kwa kila yote atarekebisha. Abaririmbyi badushyirira Waimbaji akaririmbo, watie nyimbo, twakire umugaragu w'Imana, Mungu Imana ibahe Mungu umugisha. awabariki. Twari turi kumva uruhererekane rufite inkomoko, Yuko na msingi, ariko tubona ingero